clear tu te chibai ule ahun lai ngangania US election vote results here me kania kan thei ang tok update siam kanan tu manga tuntuma chon Dr. PC biak siama ziak mangin US electiona an vote thla tun le tun thil om dan kan thlir hodon nia tukin jing dar rukvel khan US president in thanazova vote chiarina zui ngala vote lamasa Indiana State Electoral College som pakhat omna chu tramalamin an hui ngala man son zela chak turbi khriat lo swing state anti Florida te Michigan te Wisconsin te North Carolina te Biden a home state Pennsylvania te chu tramale Biden a ten tlin ngei tuma anin chu mek chu trama hian a hui fai deuh tho tamaya Wisconsin ti lo khachu state dang te chu tramale Biden a te hian bial himsa an nei ve awangin campaign than ngai an ti lovani mase fake news laman cheve ta thunga state danga Biden a Democrat vote an mu apiang chu CNN te BBC te le news channel dang te chuan an tar lang zela man son that mel ta riu maya Republic Party chakna state atanga vote an mu te chu awaya tar lang lovin Biden a chu ma an thruai tir zela a om to ka hnunga drama chu an vote mu tam tak zinga tlem te chau an tar lan sak ta thina atopa phechon Biden an zanni som thum le pariata mu lain drama chu zanni le som pathuma an tar tir ta reng maya mirin aya drama an fual ta view mai chu amang an thla ka bengaling vur mai ni CNN le BBC chuan drama vote mu zat tilang thadu lova Biden hnungan zui tir reng lai chuan TV channel rang atang vekin heng state somni le pasari atang te hian drama vote mu zat le achak jok dan anron tilang ta thunga chung han bel khom meu chuan drama chuan tlin na tur vote magic number zahni le som sari chu khumin zahni le somriat pakhat alo mutling der to maya chung state ming tele an vote nei zat te chu hetiang hian ania Alabama Electoral College vote kwa Arkansas vote ruk Florida somni le pakwa Georgia som paruk Idaho pali Indiana som pakhat Iowa paruk Kansas paruk Kentucky pariat Louisiana pariat Michigan som paruk Mississippi paruk Missouri som Nebraska panga North Carolina som panga North Dakota pathum Ohio som pariat Oklahoma pasari Pennsylvania somni South Carolina pakwa South Dakota pathum Tennessee som pakhat Texas somthum le pariat Utah paruk West Virginia panga Wyoming pathum le Alaska pathum anzawai hian zahni le somriat le pakhatani apuma electoral college omzat chu zanga le somthum pariat ti ani a eng party point electoral college zahni le somsari an mu chuan an tling ti nani tuna hian America state somnga atangin Republican in state somni le pasari la in electoral college zahni le somriat pakhat an nga to a abak state la om somni le pathuma tanga electoral college te hi Democrat hovin hui vek ma se zahni le somnga le pasari chau an changdon ti nani vote an la chiar zo lo wangin tu party zo kin nge changdon ti la hriat lo trama chuan amamo bel to chuang lem lo hei hir he chiang du tan adik zia fin fia thei Biden hian trama vote mu hi aphalo tak zet ti hi state la bang te atanga electoral college omzat te hian adai to lo hrim Biden le trama te a hun lova thu soi voindar khatvel khan Biden an thua soidon ti in TV channel tina anon tar langa CNN news page on enge soidon kan tling zo talove ti in a in hlan to mai don nge ni le kan lo ti mana trama hian sang ni le som paruk in thana vote tu te khan an vote le vek ti thu an lo chua zuai manani an zam man te taniang ma se vote tlak dan alo thlir ruk na tangin zam lo tur le do thei tur te vote siar zo vek ma result hriat thei ani lo thu te in lom thu ang reng soin ne na kong kan zo meke ti thuran soitela chu chu tramana lo hriatin kei point ka soi ve don tia
ama vote tu te ne na lom thu soi pa in kar ol man lovin aron lang ve ngala kamu dan chuan kan tling reng to mai ati ba ka vote chiar dan vel le mason na an so dana du sakbi kan tilang dewani ati nge ni Supreme Court a thlena a votel ta a khami no tang phei kha chuan vote kha an chiar muang lui le zual ta nge ni vote chiar tu te chuan an tho ngai nan thok thowa TV channel hovin a chak jok dik tak an tar lang du lo zual sowa Biden a zani le som thum le pariat Trump a zani le som pathuma an ti ding ta char mai ni ti chuan Trump versus media in dona ni an lo ti hial renga TV atangin thudik tak hriat harta ani hi mithiam te nan lo thon lok angin he in thlan poimo per result rem fel tur hian Supreme Court an thleng lovang ti soi thei ani talovani thu chiang ero chu khovel mi pui ma Biden hian CNN BBC ti vel tarlan danin vote zani le som thum pariat an humana Trumalamin state som ni le pasari atang hian vote zani le som riat pakhat an human ti hi America vote thak tu te le khovel mi pui ma tarlan ani to a democracy ti chiat vekani ngot lo chuan ti danglam thei ani to lova a than pa in thlan that le ngai po ni heklo keini mizo Christian drama ta na thanem ngai taka tong trai tu ten tha lovin mi pui te du dan anga America ramro pui akal that le theinan ki tong trai sak zel te kan dil ber drama ti tlin chu lalpan min lo tlin tir ta phota an la ching fel vele mayang atopa ka soi du chu kan mizo nula fel le lalpa ta na in pe hlom top nulami mi nen hian in pa fa deu kan nya khoilai emo chuan tu te nemo min lo chau tu in biak siama varsas ti zonga thil kala om ni om takin voin mai khan ti ka hria atia Dr. biak siama hian min lo chau tu lo ram turin khongai takin ka ngen chewani ati nge ni ka fanu du takani rong bol na lama po ma la dun fo kan ni tramalam tangani thu po soi ve thobok kanin kara in hriat thiam lo na boruak eng ma om lo kan thu don ain ang lo deuh mai ni okay please aron tiani Dr. PC biak siama chunga lom thu kan soye thanem ngai takin mi pui min fa turin i thanem ngai na kan lom em mai kan channel clear tu te ne na tang point kan thei ang tok media lama tanga khon khom tur kan hu ang kan an update hi in lo tang kai pui ngai kan bei sei in lo clear thina in chunga lom thu kan soye